munyumba mwingine na maha ya bunga. Jamii ikaanza kukuita matata. Et assurément uko matata. Mungu mwenye tunaomba kila siku aliona kama papa iko matata, ilikuwa kupatie mama naye matakuwa zaidi ya matata, akampatia mama consolatrice. Na kiukweli huyu mama kwa jamaa kupitia utu wake uzuri anakuwa faraja. De votre famille, nous avons appris que la richesse dépend de l'usage qu'on en fait qu'à la possession. Parce que kiukweli hakuna mali mingi, lakini kidogo yenye unapata unafanyia gestion ya bien, pia unatia kwa service ya watoto wenu, na ile ikatuma watoto wenu banavala, banakula, banakunywa, banasoma bien, fasi ya bien sa watoto ya mfalme. Pourquoi tusibachapie makofi makubwa kwa ile